Hello, number so teringi airport tanda Paris ki Charles de Gaulle airport di kyokshi teongo pe masi chemburo hinengi chembudina tsamba chik teongo Charles de Gaulle airport Paris di chembushu terminal sum yore terminal sum nani ni di cheshor dingi ngon subtract teon so adire ni di nala ta tsamba sum yor tumbu sum ganro ta di nal transport and transit tunya ta but chambushuran dina thunge damage do video game je do sesa sesha ni chongkhang damage ta thandanga transit chisa di kere ta a b c d e f g kanda di kuranzu department yorok namdu khari khari di transport khora chamba chigrata di chunju chigrata ngazu ki dezen chamba chunju chigrata digas chambu yorta 제도간라 terminal sumni terminal niwatila chadi already and the 45k the k the a b c d kaje chimboyorda that pet airport per masi chimbore ye zamlin chesho the kemare zamlin chesho the saudi the per masi chimboro size currency in area land 오든르시아타 트링에 남부를 큐크시 되는 맛병으로 에어포트 나라 아니 잘라 가리가 정해도 아니 요거 큐크시 되셔 아니 에어포트 저와치 내로나 수행 도체 A presentarse por el lado derecho de la puerta. Los pasajeros van a tras la 3, 4 y 5 embarcarán por el lado izquierdo. les pompiers comme les caves les caves Tekten Eurosumji soju diction. Sunny and the sweet love. She was regular to Rasum Rishu. Blue level shipke nishsa gushi Europe ding the 총알 되나 숨겼으면 있었던 거 유럽 유럽 숨장가리 근데 내
On this shadows, the red level is awesome to do. Can check what over red level the black level the ngap chu la na. This con shadow. Oh, shatu. Ngap chu. Whiskey lover this tire that the whiskey lover this. Excuse me, how much is this one? 480? No. Hennessy ding ding dilaya boom to the teacher class ratio tata the tala da like the boom chick the tonga dinju dong boom chick the dindong up kya normal yeah GR la ni tong ge kya sumju subshi wow euro shudu mone the brand is samadu yeah whiskey lover la ten that is samadu doing it da Wait, what? Hello. Other electronic gadget. Very bon. Magasin de la nage. Chiton. The camera का जीते. Camera क्या है किधर है? दिल घूम गाज़े देखो. Excusez-moi. How much is it? C'est à partir de 300 €. 300 euros? Oui, pour la simple. Et ça dépend des verres. En polarisé, c'est 326. Oh, Et d'accord. en verre transition, qui change de couleur au soleil, c'est 372. Oh, blanc. On a plusieurs modèles. Ok. Mais ça change, ça devient comme ça en fait. au soleil. Blanc. Oh. Ça. Mais sinon, la classique, elle est à 300 €. Ok. Quel color? Blue, black, noir. Après, on a aussi. La ronde, on a aussi comme ça. Attendez, je vous montre. Non. Oh. Elle est bleue avec les verres rouges. On l'a comme ça. Comment aussi. dire aussi? Transparent. Yeah. Brown. Comme ça, blanc. Oh, ok. Blanc, right? Oui. Ok. Très cher. Comme ça.
Merci beaucoup. Monsieur peut continuer Bourgeam. Land of perfume, Paris. Tiffany Company, Chicago.
Ya, no.